Joseph Murphy, Moć podsvesti. Zbog čega spavamo? Čuveni naučnik, svetski autoritet u oblasti sna, dr. John Bigelow, je pokazao da čovek tokom spavanja prima određene utiske, odnosno nadražaje. Dokaz takve tvrdnje jeste snažna aktivnost očne jabučice, ušnog nerva, čula ukusa, ali i najvećeg dela mozga upravo tokom sna. Po njemu osnovni razlog zbog kojega čovek uopšte spava jeste činjenica da tokom sna dolazi do sjedinjavanja plemenitijeg dela čovekove duše sa njegovom višom prirodom, te se čovek na taj način uključuje u mudrosti i sveopšte znanje univerzuma ili, kako ga neki nazivaju, Boga. Dr. Bigelow takođe kaže sledeće: rezultati do kojih sam došao u istraživanjima su osnažili moje uverenje da krajnja svrha sna nikako ne može biti samo odmor od svakodnevnog rada i ostalih aktivnosti. Pored toga, više je nego očigledno da je deo ljudskog veka koji u najvećoj meri odgovara duhovnom savršenstvu upravo ono vreme koje čovek provede u snu odvojen od pojavnog sveta materijalnosti. Molitva kao oblik sna. Svesni deo uma je tokom dana obuzet problemima, teškoćama i nedoumicama, te mu je neophodno da se povremeno povuče iz čulne stvarnosti, objektivnog sveta i u tišini sjedini sa mudrošću podsvesnog dela uma. Držeći se vodstva snage i beskrajne umnosti svoje podsvesti u svim fazama života, čovek je u stanju da prevaziđe sve teškoće i reši sve probleme. Redovno povlačenje iz čulne stvarnosti, buke i izbrke svakodnevice kroz molitvu, odnosno ponavljanje određene pozitivne tvrdnje, takođe predstavlja oblik sna. Drugim rečima, čovek prekida vezu sa svetom čula i otvara se prema mudrosti i moćima podsvesti. Teške posledice lišavanja sna. Usled nedostatka sna čovek postaje razdražljiv, neraspoložen i potišten. Dr. George Stevenson iz Američkog nacionalnog udruženja za duševno zdravlje kaže: smatram da se sa sigurnošću može tvrditi kako je svakom ljudskom biću za savršeno zdravlje potrebno najmanje 6 sati sna dnevno. Mnogima je potrebno i više. Svi koji misle da se mogu zadovoljiti sa manje sna samo se zavaravaju. Lekari i naučnici koji se bave ispitivanjem sna i lišavanjem sna ukazuju da napadima duševnih oboljenja često prethodi ozbiljna nesanica. Imajte stoga na umu da se tokom sna duhovno obnavljate, punite ispražnjene akumulatore, te da je odgovarajuća količina sna nužna za dug, srećan i uspešan život. Potrebno vam je više sna. U članku pod naslovom "Možda vam je potrebno više sna" objavljenom u Reader's Digestu, Robert O'Brien izveštava o sledećem eksperimentu sa snom. Već pune 3 godine vrše se eksperimenti u jednom vojnom institutu u Vašingtonu. U opitima učestvuje preko 100 vojnih i civilnih dobrovoljaca. Zadatak im je da 4 dana ostanu budni. Pri tome ih neprekidno pregledaju i prate učinak nespavanja na fiziologiju, ali i ponašanje i ličnost u celini. Rezultati su doneli nekoliko zaprepašćujućih saznanja o tajni zvanoj san. Utvrđeno je da umoran mozak u toj meri vapije za snom, da je spreman na bilo kakvu žrtvu da ga dobije. Nakon svega nekoliko sati nedostatka sna dolazi do povremenih gubljenja, to je spojava takozvanih mikrosnova učestanošću od 3 ili 4 na sat. Kao i pri pravom snu, kapci padaju, usporava se rad srca, gubljenje traje svega nekoliko delića sekunde. Ponekad su trenuci gubljenja lišeni svakog sadržaja potpuno crni. Ponekad su, međutim, ispunjeni najrazličitijim slikama, prizorima, predstavama. Kako se vreme bez sna produžuje, razdoblja gubljenja su sve češća i dugotrajnija, dostižu 2 do 3 sekunde. Čak ni piloti za komandama mlaznih aviona nisu u stanju da se odupru napadima mikrosna. Poznato je uostalom da se vozačima vrlo često dešava da se jednostavno uspavaju usred vožnje drumom. Lišavanje sna ostavlja ozbiljne posledice i na pamćenje i sposobnost opažanja. Učesnici u eksperimentu su do te mere gubili pamćenje da nisu bili u stanju da nakon svega nekoliko minuta ponove najosnovnije informacije koje su im bile rečene. Naročito su bili onesposobljeni da u veštački izazvanim situacijama reaguju u skladu sa prethodno dobijenim obaveštenjima.
San donosi savet. Redovna slušateljka mojih jutarnjih radio emisija iz Los Angelesa rekla mi je jednom prilikom da su je ponudili veoma povoljno radno mesto u Njujorku. Plata bi joj se udvostručila. Našla se u nedoumici da li da ponudu prihvati, te posegla za molitvom. Pred odlazak na počinak ponavljala je sledeće reči. Stvaralačka inteligencija moje podsvesti dobro zna šta je za mene najbolje, stoga će mi ukazati na pravu, ispravnu odluku koja će mi doneti blagostanje i sreću. Zahvalna sam joj za odgovor koji ću sigurno dobiti. Jednostavnu molitvu je ponavljala mnogo puta uveče pred odlazak u postelju kao u spavanku i rano ujutru, odmah nakon buđenja prožalo osjećanje da ne bi trebalo da prihvati ponudu. Gotovo nevoljno je ponudu zaista odbila, potonji događaji su pokazali da je bila u pravu, jer je njujorška kompanija bankrotirala svega nekoliko meseci nakon opisanih događaja. Svesni deo uma najčešće donosi ispravnu odluku na temelju raspoloživih činjenica, ali je intuicija smeštena duboko u podsvesti, u stanju da prodre znatno dalje od činjenica i problemu priđe sa subjektivne ili, bolje rečeno, paraobjektivne strane i na taj način donese odluku koja ne može biti pogrešna. Spas od propasti. Opisaću na koji nas način mudrost podsvesti upućuje i štiti u vezi sa zahtevom koji joj upućujemo pred odlazak na počinak. Pre mnogo godina, uoči Drugog svetskog rata, dobio sam ponudu za unosan posao na Dalekom istoku. Tražeći savet od podsvesti, pomolio sam se na sledeći način. Bezgranična inteligencija u meni zna odgovore na sva pitanja i ukazuje mi na ispravnu odluku. Odgovor ću prepoznati kada se bude pojavio. Ovu jednostavnu molitvu sam ponavljao kao u spavanku neposredno pred spavanje i u snu mi se vrlo živo ukazala slika događaja koji će se zbiti tek kroz 3 godine. Pojavio se moj stari prijatelj i obratio mi se rečima: pročitaj naslove, nikako nemoj da ideš. Naslovi u novinama koje mi je pružao govorili su o ratu i napadu na Pearl Harbor. Meni se vrlo često dešava da sanjam na sličan način. Opisani san je nesumnjivo bio dramatizacija moje podsvesti, koja je zadatak da mi prenese poruku poverila osobi u koju imam poverenja i koju poštujem. Nekome upozorenje može stići u obliku majke, koja se pojavljuje u snu i odgovara ga od nekog postupka ili ga upućuje da nešto učini. Podsvest, kao što je već rečeno, posjeduje sva znanja i svu mudrost i raspolaže odgovorima na sva pitanja. Često će vam se obratiti glasom koji će vaša podsvest bez oklevanja da prihvati kao verodostojan. Ponekad će vas upozoriti glasom osobe koju bezgranično volite i koji je u stanju da vas zaustavi u svakoj radnji, čak i da vas spreči da u datom trenutku pređete ulicu, jer kao što se uvek pokaže, na drugoj strani vreba opasnost. Moja podsvest je stopljena sa univerzalnom podsvešću i vrlo je dobro znala da Japanci planiraju da otpočnu rat, a znala je čak i kada će rat izbiti. Dr. Ryan sa Univerziteta Duke prikupio je ogroman broj dokaza iz svih krajeva sveta o tome da su ljudi videli, osetili ili predosetili neko zbivanje znatno pre nego što će se uistinu dogoditi. U velikom broju slučajeva predosećanje je došlo u obliku vrlo živog, gotovo opipljivog sna. U snu koji se meni dogodio jasno sam video ogromne naslove u New York Timesu gotovo 3 godine pre velike tragedije u Pearl Harboru. Zbog toga sam, ne časeći časa, otkazao putovanje na Daleki istok. Nakon 3 godine užasi Drugog svetskog rata pokazali su ispravnost uputstva koje mi je davao unutrašnji glas intuicije. Vaša budućnost je već u vašoj podsvesti. Imajte na umu da se budućnost kao rezultat vašeg uobičajenog načina razmišljanja već nalazi u vašoj podsvesti. Možete izmeniti samo molitvom, odnosno ponavljanjem odgovarajućih pozitivnih tvrdnji. Slično tome, budućnost zemlje se nalazi u kolektivnoj podsvesti njenog naroda. Stoga nema ničeg čudnog u snu u kome sam video naslovnu stranicu njujorških novina sa najavom rata. Drugim rečima, rat je u to vreme već uveliko trajao u dubinama ljudskih umova i svi planovi za napad bili su već zapisani na toj ogromnoj ploči koju nazivamo kolektivno nesvesnim univerzalnog uma. Sutrašnji događaji već su smešteni tik ispod površine vaše podsvesti. Slično je i sa onima što će se desiti sledeće sedmice ili narednog meseca. Takve događaje u stanju su da vide posebno nadareni vidoviti pojedinci.
Ukoliko se opredelite za molitvu za ponavljanje pozitivne tvrdnje, nikakva vas nesreća ne može snaći. Ništa nije unapred određeno u toj meri da se ne može izmeniti. Drugim rečima, vašom sudbinom upravlja, vašu budućnost predodređuje isključivo vaš lični mentalni stav. Stoga ste kroz naučnu molitvu, čija je suština izložena u ovoj knjizi, u stanju da uobličavate, krojite, stvarate i menjate vlastiti život i vlastitu budućnost i uvek se nalazite u okruženju mira, spokojstva, radosti i ljubavi.